thobela magageshu go le gausu mo le leng gona ke no nyaka go no fitisha molaetša shona ke gone go tsena ka mola radiong re gone go thoma mmereko wa rena ke na le ausi nnete mo ausi nnete ko la lileng a rutswa ko radiong ya SK and then a sanka ba gona go ka mothusha ga botse ka lebaka la re utlile fela a hwetša bašomi mmogo le nna and then ba ile ba palla go ka mothusha so ke na le ausi nnete mo re gonne o ilukisha taba ausi nnete ka mmitša atla and then ke tlo mothusha ka mogong ka gonang ka gona bothata ke gore a seng ka gona go ka bolela le nna ene a sanka ka tsebishwa ka taba ya go swana le ye so ke rile ga ke bona le podcasting somewhere then ka bona re no ausi ke a motseba mosiko ba le ko radio and then ya ba ile re no ke gona go bolela le presenter ya ko ba le gona le yena ke gona go boledišana le yena and then ra kwana ka gore a tle and then ke tla mothusha so go ne le tše dintši re thomile go mothusha ka tsone ke a gopela batho ka moka ba ileng batla radiong ke bolela ka mehla le matšatši ge ke le radiong ke gopela lena le bonang o kare ga le kreye bokaone e tlang ke le thushe lebaka ke gore malwetši a rena ga a swane mathata a rena ga a lekane ditlaišego tša rena ga di swane go le batho ba ileng gore ba kgona go ba bua le khono o ba folo go sasa go le batho ba ileng gore pholo ya bona e kgona go tšea matšatši go ya ka gore mathata a wena o gahlanang le ona mo bophelong magagesho ke ya mohuta mang mathata a swane ene ebile o swanetše o tsebe gabotse gore wena ko wena o nonnoši tše di go hlagelang ke tša gago nnoši ene o gopole gore ge o tlile radiong go ne le batho ba sa rateng go bona go ka thušega so ke nyaka go lokiša taba ya gore sesi a re ga ke thušege no ke be ke sa tsebe ka taba ye ene ke bile wa rite gore nnete ba bang ba babereki a se ba moswara gabotse ene a seke ba fela pelo nako nngwe ge o ka tla wa dula 2 hours o swana le ka mogo sesi ba lla re no ke dutse 2 hours ka bona ke sa thušege ka 2 hours yeo o kry-ile gore go na le molwetši o ke mo attendileng ka mola and then bolwetši ba gage bonkgapeletša gore ke be le yena 2 hours eo ke mmone ene nto nngwe gape e ke e kgopelang ke magagesho ge o ka ya ngakeng wa sefole boella o ye go bolela le ngaka so ke tlo kgopela ausi nnete ke mo kgopetše gore a tle mo ke kgopela kgotlelelo go yena why ke bolela so ka mo ke ga moremi go na le balwetši ba bangwe ba go swana le yena ka mo ka dikgopolo a re swane so go ka re o ne le mathata wa se be le kgotlelelo godimo ga bolwetši bo o neng le bona go tlo ba boima gore o fole ka lebaka la gore batho ba bangwe le bona ba bua ene ba no bolela ka mokgo ba nyakang so go le motho ska dumela go gopiša ke motho gore motho o mongwe a ba go palliše go kry-a pholo no ska tsoga o e dumeletše nto go swana leo so se se ke tlo mothusha ke na le yena shu yena ka mo and then ke mo kgopetše gore a tlene theresho o tlile se se o lile ka taba ya ngwana gabo o lile ka taba ya lapa la gabo bophelo ba gage go tshwenya ke dinoga ke gonne o boledišana le ngwana gabo o dumetše gore tlatle re dula fase ra bolela ke boletše le mmamogolo wa ge o dumetše gore tlatle re dula fase ra bolela ntongwe gape balwetši ba radiong santšeng ba itsebe ke ge o ka tla radiong wa lla ka o mongwe wa ka gae a re thome ka go kitima ka go ya ka gae ra re ya go thuša no re nyakana le ba ka gae ra boledišana le bona ke mo kgopetše difounu tšatši le la ko radiong yes o di file ba re šomago le bona then ba re šomago le bona gore gore mo gongwe ke bona ba dirileng phoso ya go se boledišane le ba ka kua gae so ke nagana gore ga jwale e tla loka tshepišo ke gore magagesho lenanego la radio e ka ba Jan Fes e ka ba motse ge ke tloga mo ke ya motse lenanego lela ke a le rata balwetši ba batlang kua ke a ba rata a ke thuše batho ka lebaka la gore mo gongwe ke re batho mponeng ke thuša batho no ke thuša batho because ke nyaka batho ba fola le se se nnete go bontšha gore ke thuša batho ke nyaka gore ba fole ke mo išitša di-doctor tše ke berekang le tšona maabane be ke dira video ke re ke na le di-doctor tše ke berekang le tšona batho ba radio le balwetši ge ba etla ba kgone go kry-a thušo cause go ne malwetši a mangwe nka no ba ngaka setšo nka se ya kgone
o kry ile gore a gona ke ba sekgowa so ke tšea tšhelete ya ka ke patela di-doctor tša sekgowa gore di thuše balwetse ba ka ba ready so lenanego lela ke a le rata so ke thuša batho because ke a rata go thuša batho ke swana le motho a re ke rata bolo ke swana le motho a re ke rata go bapala se sengwe so batho ba batlang mola lenanegong se feleng pelo ka kgopelo ke a le kgopela se feleng pelo e reng ge le nyaka thušo magagešo le bona le sa thušege batho ba le ka ntle ba le fetola ka mokgwa mongwe ke kgopela gore le lwele go bona nna eno re ka mola ntle gore ke kgopela go bona ngaka ke tlo tswa ke tlo bolela le wena so ke kgopela tshwarelo go ba bereki se se nnete le yena ke boletše le yena ka re se se nnete mo e leng gore babereki ba dirile phoso ke kgopela tshwarelo ngwanešo re thušane nnete o tlile ke le tshepiša gore magagešo ke tlo le thuša so ke kwile ke šetše ke founela le ke ba bangwe ba re mara gape rena re thušegile ko radiong pate ge re bona dilo di le so re bona bothata so ke na le se se nnete le yena o tla te tlhalosa go na bothata le gona mo o ka tlhalosa se se nnete a o ka bolela ke o ke nnete wa ga taba from Ensamo ke ka moga ntate Moremi o šetse a thomile ka tše dingwe so le nna ke kgopela tshwarelo ne ke sa nagana gore ka tlanyarela ka mokgwa go bolela nnete ke be ke senka ke thušega mara le gono ke mo ga ntate Moremi o tlo nthuša nna le balapa laka ebile le ngwana gešo o kgonne go ka bolela le ena so ke nagana gore go thoma gone jalo dilo tša rena di tlo loka so ke a leboga ntate Moremi ke leboga le kgotlelelo ya gago o se ka ba wa moyeng ka taba ya dipolelo ke kgopela tshwarelo ebile ke kgopela tshwarelo le gona go bao e le gore a senka ba ntshwara gabotse no a re berekišaneng sese batho a re swane man nako ngwe ba bangwe ba no go fetola ka mokgwa mongwe wa bona so ke